tugateka muno makiria niwe gwetikira kunyitanira na ithuĩ mĩaraho ĩno ya umuthi tugagicokia ngatho na tugakihoka ni warahukire oro wega na muthenya waku ni uragitamburuka o wega ngakunyita ũgeni mĩaraho ĩno ya umuthi thĩinĩ wa mohoro gĩtao umuthi arĩ gatano ga kiumia tarĩki-inĩ 13 mweri-inĩ wa Mũgetho kumenyithie maria makihanikite na maria maragithie na mbere na kuhanika thĩinĩ wa icigo itiganite cia bũrũri ũyũ. Nie njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'ana twĩtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ. Minister wa uruti wa wira wa muingi Geoffrey Ruku ne ugite giturwa kia munini wa president Gitiri Utheri ginyanagia mwaka wa 2032 thutha wa kiama kia ODM kuonekana gikirongoreria giturwa giki thirikari-ini ya Urumwe. Akiaria ari kiharo-ini kia Moi county-ini ya Embu hindi ya guteithiriria andu aria mahutirio ni mwaki mwena wa Shauri. Ruku ne ugite Professor Kithure Kindiki niwe uri giturwa-ini giki kiwatho na uria wothe uranyotera giturwa giki ni kurota ararota na ni undu utangikinyanira ni uritie atongoria kiama kia ODM merekerie mahinya mao gwikira hinya thirikari ya Urumwe handu ha gwiciria uria makugayana iturwa thirikari-ini. Tumesikia pale Mombasa kinara wa chama ya ODM Senator Omburu amejitokeza akasema chama cha ODM inataka kiti ya naibu wa rais come 2027. Sisi tunataka kuambia namna hii tukiwa hapa katika ikona ya mlima. Chama ya ODM tumekubali tuko katika broad based government na tutafanya katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto tukiwa broad based government, tukiwa tumeshikana kuendeleza umoja wa taifa letu na kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya inafanyia wananchi wa Kenya kazi sawa sawa. Lakini Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki, huyo ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais wa Kenya 2027 kuelekea 2032. Kama ODM inataka kiti ya naibu wa rais, tuko tayari kuwapatia kiti ya naibu wa rais come 2032 wakati Professor Kithure Kindiki atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutatafuta mmoja wao wa chama cha ODM akuwe naibu wa rais 2032. Lakini kwa sasa kiti ya naibu wa rais it is not vacant. 2027 kiti ya naibu wa rais itakuwa na kijana wetu Professor Kithure Kindiki. Tugithina mbere onjoria anini mwena wa Githurai 45 aria makite ibanda na marutagira biacara ciao mikira-ini ya barabara nene ya Thika Super Highway ni mareganite na itanya ria thirikari ria kumeheria mikira-ini ino kuria mahetwo notithi ya thikũ 7 makorwo meheretie biacara ciao. Onjoria ya mahetwo notithi ya thikũ 7 iria irainikirira muthenya wa Jumatatu kiumia giukite na ni mararemirwo ni kuiguithania na ruhonge rwa waki wa barabara rwa Kenha mucemanio-ini uria marari naguo makiuga itua riri ria kinyaneirio matakuruhanitio. Kenha matanyite kweheria onjoria aya niguo kwaramia barabara ya Thika Road ikorwo iri na raini ithano o mwena. Undu uyu ni uroneka ni ukurehe ndugamano nene gatagati ga Kenha na onjoria aya aria maugite Kenha ni irigaguka na mubango ta uyu kuria onjoria mahamurithirio no gutiri undu ona umwe wathire na mbere. Sisi for now ile nini ile mpangilio tuko nayo hapa ni pande ya huku. Tunataka kutengeneza most of wengi wenyu wale maybe mastall mavuli na nini mnauzia kwa service lane. Service lane haikuwekwa ya kufanya biashara. Ukweli uongo? Service lane ni ya kufanya nini?
ya magari, at least magari zimetoka kwa highway zipite huku zichukue abiria ama zishukishe abiria na zipite ziende. Hiyo ndio kazi ya service lane. So kwa sababu tuliona kuna hiyo shida, kunatokea hiyo shida ya mambo ya magari kuzuiana na kukuwa na jams yote hapa hapa kwa interchange ya Githurai, tuko na mpangilio ya kufanya nini? Ya kuongeza lane zingine za magari ku drop off watu. Gari ikitaka ku drop off watu inatoka kwa highway inaingia kwa service lane, inaingia kwa bus bay, ina drop watu. Tunaongeza lane zingine 5. Umetuambia vizuri kuwa sisi na Kenya tuelewane, lakini sasa sisi tuko na jukumu moja kwako. Wewe na Kenya muelewane. Wao na Kenya hawaelewa. Juu wakielewana, sisi hatutatolewa hapa kama hatujui mahali tunaenda. Kama ni kutuua, watuite tu watupige risasi moja moja badala ya tuwawe na njaa. Watuite officially, tuende tukae chini, tusikizane, na kama hatutasikizana, tumesema ni nini? Yae. Kitu kingine, mnakumbuka last time walikuja huku wakafence, hakuna kitu walikuwa wanafanya. Si tulingoa. Jiani hiyo. Kama hakuna kitu wanafanyia, waache hawkers wafanye kazi. Soko phase 1 ilifanya nini? Tukaambiwa tutakaa pahali tuko mpaka phase 2 itafanya nini? Ijengwe, si ndio? Imejengwa. Mimi naomba watu waelewane ama namna gani? Watu waelewa? Nyinyi, Kenya, nani? Watu wakati chini waelewa? Kama vile Njoroge amesema, kuna kitu inaitwa public participation. Ama watu waelewa? And I would like us to call upon the government and tell the government that this is really inhuman. If you look at the current situation that we have, this being the January, because January is prolonged into February. Looking at the hard times that parents are getting today, the person who is the low-income earner is struggling to find ways of taking their kids back home. And we just turn out and give a 7-day notice to them to be evicted from that particular location without even having a public participation, for them to be told that this is what is going to happen and what is the alternative. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundo kuma mwena wa Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua ni icakaite kumana na kuongerereka gwa ciiko cia andu kuragwo na njira iri na kiriga na muno makiria ciana nini, na kuringana na arugamiriria ikundi ici aria mararagia hindi ya mathiko ma Tabitha Wanjiru, muruto wa ukuru wa miaka 8 kuma thukuru-ini wa muthingi wa Oljororok uria wiriga kunyitwo kia hinya na gucoka kuragwo megutigirira nio na kihoto giake, na maugite no nginyanagia aria matafanirie giko giki maikio ngono na mahinguriro thitango. Tora-ini ria Bobo mwena wa Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua nikuo Tabitha Wanjiru arahurukirio, kuria arugamiriri a ikundi cia gutetera ihoto cia umundo ciuritie thirikari gutigirira mwiritu ucio ni ona kihoto giake. Tafadhali honge citu cia thirikari haha na tiguthaithana turathaithana ni kuga turaiga mwitikire ito ici cikorwo cikirutwo uthuthurio korwo kirika ni gwetha makorwo me muhiano kuri aria angi mangikorwo magithugunda gwika ciuko ta icio. Mwena-ini wao atongoria atumia kuma Nyandarua matongoretio ni Grace wa Muyo kuma Oljororok maugite matigwitikira ngero ta ici ithie na mbere na kuhanika, makienda uthuthuria utafanio na ihenya o uria kwahoteka, na aria matafanirie ngero ino matashukirio makinya ma kiwatho. Ingihoya wabici ya thirikari undu uyu ndugateanirio, na tondu ni twathika Tabitha gutigatuike ati twamuthika kihoto giake giatuika ni giakinya mwisho. Twitatimia no tukurumirira kinyagia tumenye ati Tabitha kihoto giake ni kioneka. Uria wikite uu tugutindika na gutiramakania no kana no undu ta uyu ndugacokerwo ringi thiini wa itura. Njiarirwo guku ngarererwo guku huthirite pale yo miaka mingi muno tutire twaigua undu tocio ni ria mbere twa wigua,
na nitwaũkũmithia na njĩra ĩmwe nene mũno. Wanjiru oragirwo arĩ thabarĩ-inĩ yake kuma thukuru ciumia 2 hĩtũku kũrĩa ambire kũnyitwo kĩa hinya na thutha ũcio akĩũragwo na mwĩrĩ wake ũgĩcoka kuoneka ũtetwo mũgũnda-inĩ ũmwe. Tumire tuge gũkũ gũtigũkua mũndũ ũngĩ tũrege ũhoro ũcio atimia tondũ tũtirĩciaraga makoraga tũtirĩciaraga mageka atĩa nĩtwaregana na ũhoro ũcio na nĩtwaũkũmithia na tũrauga thirikari, we need you people to address this particular issue. Kũrĩ rũhonge rũrĩa rwĩgiĩ ũthuthuria wa maũndũ maya kwĩragwo justice delayed is justice denied. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, o ũrĩa makuoya kahinda karaihu kwaga gũtwĩra no wĩkĩte kĩhoto kĩmehia maya, noguo mwana ũyũ akwaga kĩhoto gĩake. Na niĩ nĩ ingiuga tũrĩ ta andũ a itũũra, ũndũ ũyũ nĩ tũkũrũmĩrĩra angĩkorwo thirikari ndĩkuoya ikinya ũrĩa kwagĩrĩire. Angĩkorwo arĩa makonainie na ũhoro ũyũ na ũthuthuria ũyũ nĩ makwĩgucia, ona ithuĩ nĩ tũkuga rĩu ona ithuĩ twĩna kĩhoto, na nĩ tũkũria arĩa tũcagũrĩte marĩ itĩ-inĩ twamacagũrire matuĩke mũgambo witũ, nĩ tũigue makĩarĩrĩria ũndũ ũyũ, tondũ wakinya kwarĩrĩrio nĩ atongoria ona rũhonge rwa ũthuthuria naruo no rũkũhanyũkia ũhoro ũyũ. Atongoria aya maugĩte rĩu marĩ na hahũ ĩgiĩ ũgitĩri wa ciana ciao hĩndĩ ĩrĩa irathiĩ na kuma thukuru kuona ciaya gũtharĩkĩrwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩrwa. Atongoria a kĩama kĩa DCP nĩ mehĩtĩte gũthitanga andũ arĩa marekũĩrwo kũbanga tharĩkĩra ĩrĩa yahanĩkire kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Wĩtima mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Atongoria ya Peter Mwathi, Patrick Wainaina wa Jango na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ no Phyllis Wangui na ũrĩa no mũmemba wa kĩama kĩa LSK nĩ mokĩrĩire mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩ gwĩkururia harĩ gũthuthuria arĩa matabanirie tharĩkĩra ĩno. Igũrũ rĩa ũguo nĩ morĩtie Kanja atige kũrũmĩrĩra mawatho kuma thingira-inĩ wa iregi ĩndĩ arũmĩrĩre ũrĩa watho ugĩte gũka nĩ kũng'ethanĩra na ikundi cia wĩkinaĩ. Ruto ameapa ya kwamba watu ya Mount Kenya watakuwa wanapewa pass kutoka sehemu hui kwenda sehemu ile. Ameamua ya kwamba Rigiji hatakuwa anaongea mahali popote. Sisi watu ya DCP, watu ya United Opposition, hatutakuwa tunaenda mahali popote. Lazima atupige risasi. Mliona ile risasi anapiga live bullet. Na wauliza wa Kenya wenzetu, kweli kutoka Meru mpaka Embu mpaka kila mahali mpaka Western, munataka tuko tunapewa pass, tunarudi siku za kupewa pass ndio utoke mahali sehemu moja uende kaunti nyingine? Mambo ya referendum na ya kubadilisha katiba haitaendelea kutoka saa hii. Usaa ambayo tuko naye kutoka saa hii mpaka 2027 August ni mambo ya election ama election ya 2027. Na tunaambia serikali ya Ruto hatutafanya referendum kwa sababu ile saa tuko nayo kutoka saa hii mpaka 2027 ni mambo ya uchaguzi. Tumekutana kuongea mambo kuhusu usalama katika nchi yetu. Hasa sana tukizingatia mambo ambayo ilipatikana tarehe 25 mwezi uliopita Januari kule Wĩtima Church, na tukaona askari wametumia bastola, bunduki, wakapiga marisasi kwa magari na wakapiga hata kanisa na marisasi, na ikawa mwishowe tulipanga safari moja kwa moja hadi kwa Inspector General wa polisi. Tukapeleka hiyo habari na tukamwambia amepewa siku ama wiki 2 ili aweze kunasa ambao walifanya hicho kitendo cha uhuni. Hadi wa sasa Inspector General hajafanya kitu, lakini tunamwambia siku zimeisha zenye tulikuwa tumekupea. Sasa kama huwezi kutupatia ulinzi, afadhali ujiusulu. Bona hii damu nataka kumwaga kila siku ya Gen Z. Hawa ni watoto na ndio tunasema ndio viongozi wa kesho. In fact ni viongozi wa leo. Unawauliza nini?
Huyu kiongozi wetu wa DCP Rigiji, uanga unamuuliza nini? Hii uoga ni ya nini? Hata mkimchapa mchape aje, one term ndio inashika moto. Ground imewakataa, ishawakataa. Roho wa Mungu ashawakataa nyinyi. Endeni nyumbani kwa amani, wachani kujiletea balaa. Wewe uko na wazimu na hatutaki kukuona ukiongea mambo ingine kuhusu mambo ya DCP. Na ukiongea tena Kioni, sisi watu wa Kiambu tutakufukuza. Hakuna mlaia yote, hata kijana hata mama. Tunakubalia ukosea heshima Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta anasema tushikane. Wewe kazi yako ni kugobanisha watu, kwa sababu ukimaliza kuongea unaenda kuchukua mshahara kwa watu ya UDA. Enda na hiyo Urubaro. Uende kwa Urubaro na hatutaki kusikia huku Kiambu. Huku enda Daraka kwenu. Kwenu Daraka hata huna nyumba. Kwenu Daraka huongea na watu wa Daraka. Unaongeanga jubiri gani? Wachia Zaki Kenothi aongee na sisi. Ndiye kijana walika. Na huyo ndiyo mtu wako na akili, alikuwa CS. Tugitigana na icio munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni arutete mukana kuri honge cia thirikari ni undu wa gwikururia hari kurutithia wira matua maria makinyanirio ni kanjo ya ugai wa bajeti ya honge cia thirikari kana IBEC. Akeria hindi ya mucemanio na maabitha nene kuma thirikari nene na iria cia county, Kindiki augite ona thegia wa gukorwo kuri na maundu maingi mahotete gukinyanirio ni kurabatarania makinya ma naihenya matacokio niguo maundu maria matigaire makinyanirio ihinda-ini riria riheanitwo. We hope that based on the reduction of the unpaid claims, which we are told has moved from 10 billion to 6 billion now, roughly, we hope that in the next meeting of IBEC, we'll get even better progress report. Gradually, Taifa Care is becoming universal, because one of the aspects of universality is in numbers. From 7 million in NHIF to now 29.4 million Kenyans. We are moving towards universality. If we can keep on increasing that space into 40 million, then truly we can say we have a universal healthcare program. So I think that is something that we should commend ourselves as a country. Secondly, that this program now has reached irreversibility. So we have to perfect it. We cannot reverse this. With all these Kenyans on board, we cannot imagine this program not working. It's not possible. It's like letting the whole country down. Your Excellency, today I'm supposed to maybe inform this meeting, Your Excellency, on the progress that we've made in respect of titering, and especially where we work with the county governments. Titering is a critical enabler of the affordable housing program, and it ensures legal certainty, investor confidence, and of course, we know that maybe 50% of the houses in the counties will go to your voters and your residents. So let's work together. This is a very important IBEC, because this is where now the process of the division of revenue for this fiscal year 2026, for the coming fiscal year 2026-2027, which we all know is an election year, starts. Excellency, we note that Treasury has already submitted its proposal of an allocation of 420 billion to counties for the fiscal year 26-27 to Cabinet, and that I think was communicated as a communication from Cabinet.
Ngirimiti njerũ rĩu nĩ rĩkĩtie gwĩkĩranĩrwo itemi-inĩ rĩa kwandandũra ũheani wa motungata ma insurance rĩrĩ wendia kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu wongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Mũgarũ na mĩaka ya hau kabere rĩrĩa agenti marakoretwo makĩhũthĩka kũheana motungata ma insurance, mũtambo mwerũ wa kũhũthĩra thimũ rĩu nĩ ũrugũrĩtio, ũndũ ũrĩa ũhũthĩtie ũheani wa motungata maya na njĩra nene. Ngirimiti ya kambuni cia Old Mutual na Agentify itanyĩte kwagĩrithia ũtambia wa motungata ma insurance kũrĩ Kenya na njĩra cia kĩrĩu. This partnership is about enabling independent insurance agents so that they have the tools to take a lot of the repetitive work that they would otherwise have out of the way so that they can focus on serving the customer and at the same time also focus on enabling the insurance carriers to be able to scale their services across a much bigger distribution surface across the country. So Agentify provides the tools, provides a platform that enables independent insurance agents to onboard customers, to provide them with cover in 5 minutes from quote to bind, and load all that information into the insurer core platforms so that insurers don't have to go out and sell aggressively anymore. We already have a platform on which we have agents, and they can, as soon as we bring Old Mutual on the platform, all the agents who are on the platform can immediately access Old Mutual's services. Old Mutual, we've been on a journey of digital transformation just to ensure that we bring a bit of convenience and ease of doing business to our customers and our intermediaries. The partnership that we've signed today with Agentify explores to automate workflows, the things that make selling to our agents being manual and difficult. So we are looking at this partnership as enhance that process, automated key processes, key workflow processes like customer onboarding, policy administration, and customer engagement. What does that mean to our customers? That they will have ease of engaging and accessing their policies, checking the value that all our policies then provide to them, and also have visibility and transparency in the transaction. To our independent agents who are the beneficiaries of this process today, is that we are eliminating the manual processes that takes a lot of their time, that allows them then to provide more value to customers. Thirikari nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme sekta-inĩ ya ũkũria na wendia wa kahũa itanya-inĩ rĩa kũriũkia ũrĩmi ũyũ, kuongerera umithio ũrĩa kahũa gakoretwo gakĩrehera bũrũri. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũrĩmi Paul Rono nĩwe wanĩrĩire mũbango ũyũ akiuga arĩmi nĩ manyamarĩkĩte kwa ihinda iraya moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu Matthew Ndung'u. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa monanio ma kahũa kĩa o mwaka ceceni-inĩ ũthuthuria wa kahũa ya Ruiru, nĩkuo mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Paul Rono aranĩrĩire ikinya rĩrĩ rĩa kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme sekta-inĩ ĩno ya mwanya nĩguo gũthara arĩmi ũgwati-inĩ wa kũnyamario. Rono ugĩte kwa ihinda arĩmi makoretwo makinyuĩra gĩkombe kĩa ruo na thengia ya gwĩtungumania mĩgũnda-inĩ yao, no mĩnyamarĩko ĩno Rono ugĩte nĩ ĩgũkinya mũthia wona rũhonge rwa mwanya rwa borithi rwagathĩkwo rũrĩa rũgũkorwo na ũigĩrĩrĩki wa kũhukia ũici na wagarari wa watho ũrĩmi-inĩ na wendia-inĩ wa kahũa. We have put in place. One is we have put a budget of around $4 million, which is around 500 million, to upgrade the coffee research institutes across the country, and also to provide more seats
and seedlings for our farmers, because the biggest problem we have is there is lack of seeds and seedlings for the farmers. Changamoto moja, uwizi wa kahawa. Kahawa inakuwa ya kuibiwa kutoka shamba mpaka kwa factory. Tunajua ile kahawa inaibiwa inaenda kuuziwa wale watu ambao wamepewa license na serikali. Wengine wamepewa hii license ya kuuza kahawa na hawana hata kahawa mashambani, hawana shamba ya kahawa. Why does the government allow these kind of people to exist? Many farmers are experiencing shortage of seedlings, kama vile mmesema, particularly Loiro 11 and Loiro grafted. And most of the farmers are looking for seedlings in their nearby bushes, and they are not satisfied seedlings. Rono ugite kumana na kuongereka kwa turia nime gikiro gia kahua karia karagethwo bururi-ini ni gikunderete na njira nene na gukunderia umithio kuri arimi. O mwaka kahua karehagira Kenya makiria ma ciringi bilioni 30. Anyiti itemi sector-ini ino magitugiria arimi ni wirutiri wao hari gukuria utonga wa bururi. Let us form what is called part of the critical infrastructure police unit. Yes. Let us have coffee team to be dealing with those people who are stealing coffee. I've seen watchmen kill. Have you seen? People lose. I went to Kipkelion last time, and when I launched, there's so many coffee produce. That was the time they came in the night, killed the watchman, stole the coffee in many lorries. Sasa umewaisikia lorries inachukulia coffee inajulikani ilienda wapi? Kwani hiyo lori ni yani sio ni kudanganya watu. Ati lori kadhaa zilikuja sikachukua coffee na ajulikani ilikuwa ya nani. The farmer wa kahawa ajitayarishe na atayarishe shamba yake. Hii long lane inakuja kwa sababu karo iko na njia na inatengeneza na imepanda enough seedlings to be planted all over this country. Thirikari ni rikitie kugathika kigina gia ciringi milioni 500 kugacirithia uthuthuria wa kahua na kuongerera magetha. Undu uria kuhotithia magetha ma kahua kwambatira kuma tani 50,000 nginyagia tani 150,000 mwaka. Oho thirikari ugite ni ambitie ukuruhania mbeu njithi urimi-ini wa mwanya. Arimi aria marekinyitie monani-ini maya magikayanio ici wagi wa mbegu cia kahua na gucererwo gwa bataraitha. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Nĩ ngatho mũno makĩria Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua nĩ riboti iyo na nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo mohoro maitũ mĩarahũko ĩno ya ũmũthĩ. Mohoro gĩtaũ no tũgũthiĩ na mbere na gũkwenjera mohoro mangĩ maingĩ marĩa megũkinyĩra ona cihanda thaa ĩmwe thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ ona ningĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro cihanda thaa 3 cia ũtukũ. Itambite gukwendithiria muthenya mwega na wiroreri mwega Penina Gitahi. Thengio muno makiria ni gukorwo ri mitambo-ini. Anya Burazak ni muthenya waku wa guciarwo, happy birthday, na tugagikwendithiria muthenya mwega na inyitane na muthenya wa rucio wa Valentines. Ngai kimwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, giai na miaramano mega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ wĩharĩirie kũnyita taito ya mũgũnda kana nyũmba ya kĩroto gĩaku? Ndũkarore hanene kuma mĩgũnda, nyũmba itarĩ njake irakwo mahinda maya o nginyagia